Sigurno ste svi u nekom momentu čuli da je dobro možda makar završiti tuširanje hladnom vodom. Ja stvarno imam benefite i efekte koje ova metoda tvrdi da postoji. U prošlom videu sam pričala o suvom četkanju tijela i o tome kako se preporučuje posle toga tuširanje hladnom vodom. I sigurno ste svi u nekom momentu čuli da je dobro možda makar završiti tuširanje hladnom vodom. I ako znate, na primjer, ja znam da se kosa na kraju ispira hladnom vodom. Da se tako više onda dobija na sjaju i da je bolje za kosu. A u posljednje vrijeme ste možda i naišli na tu popularnu metodu hladnog kupanja. Možda ste vidjeli na društvenim mrežama, mislim da je Ronaldo izbacio da se kupa u ledu, Madonna, ona zahteva u svakom hotelu u kome odsede da joj obezbede punu kadu leda. Đoković je isto stavljao da se kupa u ledu. I u stvari ja sam čula za tog Wim Hofa i njegovu metodu od Đokovića. Možda se sjećate na početku korone, krajem aprila, početkom maja, Đoković je svake nedjelje imao kao neki intervju sa nekim interesantnim osobama koje su doprinijele na neki način njegovoj karijeri ili je nešto naučio od njih. I tada sam ja prvi put onako pažljivo malo poslušala ko je Wim Hof i o čemu se radi. I za sve one koji možda nisu čuli za Wim Hofa i njegovu metodu, ja ću reći nešto kratko, a taj intervju sa Đokovićem ostavit ću link ispod videa. Wim Hof je Iceman ili ledeni čovjek. On ima razna neka ekstremna dostignuća i sposobnost da dugo boravi na ekstremnoj hladnoći, bez nekih negativnih posljedica, već naprotiv. I on je, na primjer, Guinnessov rekorder u kupanju u ledenoj vodi. Proveo je sat i 54 minuta u ledenoj vodi. Onda je također istračao maraton na -20 iznad polarnog kruga u Finskoj, ne znam, 5 sati, preko 5 sati trča. Popeo se na Everest iznad te neke mrtve zone, iznad 7500 metara u šorcu i patikama ili čizmama. I njegova ta metoda se zasniva na 3 stvari. Na metodi disanja, na metodi izlaganja hladnoći i načinu razmišljanja i posvećenosti nečemu. I smatra se da ovaj metod i izlaganje hladnoći ima puno benefita. Ne znam, povećava energiju, povećava efikasnost, bolje se spava, utiče na imunni sistem, poboljšava sportske performanse, kao i fizičko i mentalno jačanje, poboljšava kreativnost. A u svrhu lečenja ove metode također mogu da imaju neke efekte kao, na primjer, povećava toleranciju na bol, smanjuje nesanicu i kao omogućava kvalitetniji san. Ublažava simptome depresije, umora i nekog hroničnog bola. Čak tvrde da može da prekine neke loše navike poput zavisnosti od droga ili nekih drugih zavisnosti. Također može da ublažava bol kod preloma kostiju i brži oporavak. Onda postiže cirkulaciju krvi, smanjuje anksioznost i tako dalje. A kako još je moguće da tako jedan čovjek tako nešto može da uradi? I on se podvrgao naučnom ispitivanju. To jest uz medicinski nadzor 2011. godine lekari su njemu ubrizgali bakterije koje indukuju grip. I on je pokazao da može da kontroliše imunni sistem. Također je podigao nivo kortizola i smanjio upalu, koristeći neku svoju prirodnu tehniku disanja i meditacije, u stvari tu koju on promoviše. I prema dotadašnjem medicinskom mišljenju na autonomni nervni sistem nije moglo da se utiče. I onda su oni, da bi to stvarno bilo relevantno, da nije izuzetak, onda su oni ponovili 2013. istraživanje sa 12 učesnika koje je Wim obučavao da urade isto. Jer on tvrdi da to može svaki čovjek da uradi. I oni su dokazali, znači 4 dana je on obučavao 12 ljudi i vežbao i tu metodu disanja i izlaganju hladnoći i dokazali su isto. I ti 12 ispitanika je to podvrgnuto tom naučnom posmatranju kako bi testirali tu njegovu metodu i rezultati krvi grupe koju je on trenirao
su pokazali da se može utjecati na imunni sistem. Rezultati su dokazali da Wim Hof nije neki super čovjek sa nekim izvanrednim genima i neki izuzetak, već da svi to mogu da postignu. I svi su u stvari postigli to isto koje je on obučavao za samo 4 dana. I onda je to stvarno dovelo do zaprepašćenja te ljude koji su to posmatrali. Wim Hof se čak pominje u univerzitetskom udžbeniku u poglavlju čitavom pod nazivom Testing the Iceman, gdje tu njegovu priču koriste kao studiju slučaja. I također univerzitet, jedan Wayne State u univerzitetu Michiganu, je sprovela studije Brain over Body, u kojoj su ispitivali Wimov mozak skenerima za vrijeme izlaganja ekstremnoj hladnoći. I posmatrajući koji dijelovi mozga se pri tome aktiviraju, oni su zaključili da u stvari može da se na taj način utiče i kontroliše autonomni sistem. I ostavit ću vam dole link te studije. Također, ako nekog interesuje, to možete da pogledate. I sve ovo o čemu sam do sada pričala. Da biste u praksi sproveli ovu njegovu metodu, postoji aplikacija koja ima neki dio koji je besplatan, može da se plati, ali dovoljna je i ta besplatan da se neke osnovne stvari vežbaju. I kada ja praktikujem te njegove metode vežbe disanja i hladno tuširanje, stvarno osjećam da imam više energije, da lakše možda podnosim hladnoću. Otkako se hladno tuširam, stvarno dosta lakše podnosim hladnoću, što je stvarno velika prednost kada se živi u Norveškoj. I mogu da kažem možda da mi je imunitet dosta bolji, da li sad ima veze sa tim, ali stvarno mnogo ređe imam prehlade nego ranije. I ja sad nisam neki ekstremista da bi se kupala u januaru u Severnom ledenom moru ili zaleđenom jezeru, ali ne znači da neću u budućnosti. I ako se odlučim sad to, snimit ću vam. A do tada ću vam dole ostaviti link njegovog YouTube kanala i aplikacije. I također postoji grupa koja ovdje u Norveškoj sledi njegov metod. Zove se Wim Hof metod Norge. I ja sam se učlanila u tu grupu, to jest pratim tu grupu ili deo sam te grupe. I oni svakodnevno postavljaju snimke, slike kupanja u moru ili zaleđenim jezerima. Probat ću da vam to ovako malo pokažem ovdje, da ubacim, da vam pokažem bez da se vide možda lica i to. Ali to je meni totalno hit i zanimljivo. Žene dođu sa čekićem ogromnim, razbiju rupu u jezeru i kupaju se. U toj grupi, u stvari ta grupa postoji da bi ljudi koji blizu žive mogli da se organizuju da idu zajedno. Naprimjer, sad ovdje iz ove moje okoline njih par idu i dogovore se, idu na primjer utorkom u toliko i toliko sati i onda svako ko želi iz te grupe može da im se pridruži. Osim kupanja u Severnom ledenom moru i jezeru, postoji još i puno drugih načina kako se možemo izlagati hladnoći. Kao što sam rekla, hladno tuširanje, koje se sprovodi ne tako ekstremno, sad počinjemo mi da se tuširamo ledenom vodom. Ne, nego polako. Prvo se završi tuširanje sa 5 sekundi hladnim tušem, pa se poveća na 6, 7, 8, 9, 10, tako se povećava iz dana u dan, dok ne naviknemo da možemo možda da se stvarno istuširamo potpuno hladnom vodom. I ja sam se stvarno već skoro navikla, mogu da se istuširam hladnom vodom i imala sam čak i goste koji su ušli u tuš posle mene i nisu mogli da nameste temperaturu na česmi i morali su da se tuširaju. Tuširali su se hladnom vodom. O benefitima izlaganju hladnoći sam također čula od profesora na Harvard univerzitetu David Sinclaira. On je napisao popularnu knjigu Životni vek. I njegovo istraživanje se zasniva na tezi da je starenje bolest i bolest koja se može lečiti. I on kaže da postoje neka 3 nivoa na koja možemo da utičemo na produženje životnog veka. I ja sad neću ulaziti u detalje, ostavit ću vam dole link sa videom u kome on daje intervju i govori o tome. U suštini radi se o ishrani, vežbanju, nekim suplementima i izlaganje organizma stresu, kao što je, na primjer, ostajanje bez daha. Trčanje toliko brzo i toliko dugo da ostajemo bez daha.
onda i izlaganje stresu također podrazumeva izlaganje ekstremnim temperaturama, kao što je toplota ili hladnoća. I on navodi jedno istraživanje na miševima koje je sprovedeno, koje je dokazalo da kontrolisanje njihove telesne temperature može da utiče na produženje njihovog života. Ostavit ću vam link i za to istraživanje, ako slučajno nekog zanima. Ne zna se tačno kako, na primjer, vrućina djeluje, ali Sinclair pretpostavlja da vjerovatno uključuje istu tu odbranu kao i kod drugih stresnih situacija. I neke ćelije, to jest ti proteini u ćelijama, reaguju na hladnoću, neki na ishranu, neki na vežbanje, neki na toplotu. I važno je kombinovati sve i podstaći ćelije da vrednije rade. U suprotnom, one posle određenog starosnog doba one počnu samo da propadaju i da stare. Zaključak bi bio da je ključno kombinovati više stvari. I hladnoća je jedna od stvari koje možemo da radimo i da doprinesemo možda našem zdravlju i imunitetu. Ako vam se dopao ovaj video i bio vam je zanimljiv, nešto ste naučili, lajkujte ga, pritisnite dugme subscribe i zvonce da ne propustite sljedeći.